uzifundile Thuli siyathokoza mbukele ekhaya ngelesithathu lochane ke sicale ukuthi bunjani ke ubujamo bezulu sibona lapha na ke umoya omakhaza uyeza uchidela ngale ngekapa phekelela lapha amafu bese ke kuthi lapha ke izulu lilindeleke ngabo 30% nawuthi uyaqala ehlagwini esifunda sangale ngeEastern Cape nokungenelela lapha ke esifundeni sangale ke ngeFreystata ukuchinga lapha eNorthwest esifundeni sempumalanga nalapho ke ngeGauteng kusasa amathuba wezulu athe kodwa uchidela ngale phakathi nalezi amfunda lapha isifunda sempumalanga ukwehlela esifundeni sangale ngakwaZulu Natal nalapha ke kancazana esifundeni sange Eastern Cape bese kuthi lapha ke Cape Town lilindeleke izulu nge30% akhe sitaleke ukuthi kusasa siboneni isilemukiso somlilo wamahlathi kilezi yandawo abantu bayeleliswa khulukhulu ke nangabe uyabhema ungalahli istompi endleleni abantu bacheje bayelele asiyokucala ke ukuthi anjani amazinga okuchisa sikusuduke sithome lapha ke ngesifunda sangapha ngeGauteng libonakala lisibekele ngamafu bese kuthi ezinye indawo kufuthumele kubo Johannesburg ePitori ngakuyachisa nalapho ke eBroton obukhulu eBronkhorstspruit Carltonville kufuthumele nge29 iLimpopo sibona ukuthi lichisela ngaphakathi kwamafendaweni ezinengi lapha ke siyabona kusedzanini la kuphole khona ngathi kufuthumele nge28 asiyokucala lapha isifunda sangale ngempumalanga kunamazulu analindelekileko lapha eLedinburg noma kunjalo isifunda ke sifuthumele siyachisa lapha esikhukhuza nge34 iEmelo nokho yona ibuya nganeno futhumele ngabo 24 endaweni eziningi kubumalahleni ngapho kwamhlanga kufuthumele siyokucala lapha isifunda sakwaZulu Natal lindelekile izulu noma kunjalo ke ntambama liza kuna nje kodwa ke isifunda siyachisa ngale kubo Richards Bay uLundi lapha eDurban kupholile nangale ngeKokstad nge28 Eastern Cape sibona lapha lisibekele ngamafu noma kunjalo ke kufuthumele endaweni eziningi sibona lapha ke imthatha iyangokuchisa nalapha eGraafrenet nge32 lichise khudlwanyana khona ke ngale ngethingalanga Kapa sibonile ukuthi kuchidela umoya omakhazana wenza ukuthi isifunda sangaleke ngehlagwini nenaga sona ke sifuthumele kodwa ke nawuthuchinga enzasi eSewula ukuthi ukuphola lapho ke ngabo 19 ngale ke ngeNorthern Cape sibona ke kufuthumele endaweni eziningi kurumani yachisa ke neKimberley buya nganeno ke ida bese lapha eSutherland kupholile nge21 sokuqala iFreystata ukuthi yona injani futhumele sonke isifunda nawukhuphuka naso uchinga ehlagwini siyachisa kubo Sasolburg abo Frankfurt nalapha eBothaville nawehlela enzasi nesifunda bese kuthi khona ke kuyafuthumala iNorthwest noma ibonakala isibekele ngamafu ezinye indawo iyachisa endaweni eziningi asibona negodi ngesikhathi esilandelako Dido